Honorable former Chief Minister hai ba yam nuai ta bam lei chahi tara manga Chief Minister ora pa honorable former minister na press release tawraga kilometer 4.2 kilometer gi fencing tawrena makhau pungna lauri dum kai dabro BJP di sahi tare chudri ni sida kilometer kuntra modern fencing hokre bi mai mar marcha ga Manipur gi sarkar ga su tawnaraga karam matam dano ba ikhoina Manipur gi mai mar marcha dano Manipur gi karam nuai na ba khirbi ga dawri ge ba India marcha du nataba India gi history da atang ba oi ba 2008 22nd August kari gi damakta mai mar marcha ga sign to biram bano rim da nate miras mase makhoi gi vote phangna bani chumi handak mayam na hai congress na akhoi di chatpa ngamdre chuchambu yong ngamdre kangpobi chuchambu kangpobi de vote khoi phangri Congress ne koi natte pass ta phajana thamam kangu duna koina thagat kani pass ta thina torom duna thina torom me haibani ngasi gi aikoina future gi damak da ngasi honorable chief minister thangnari base tungi future gi damak tungi meyoron sing gi damak amadi yellow sing gi damak thangna bani aduna gi thodok ta tha nipan ga tangai ba angang ahum yaurga nupi ahum miyoi taruk lai khidaba gi thodok ta Congress ki karam leader na ngai ta phongdok ki amadi Manipur da gi ka khiba adugumba outer gd is outer chingmani madu gi ka khiba MP honorable MP Alfred to Fondo Kibra. BJP don't like BJP don't point like Wafam Z BJP Magagi Palibal Lega Security Manipur Chief Minister Sri and Brian Tangiba Wafam Z had the opposition political party Maruin Congress Party gi national leaders in Amasung Manipur Luchimba Singh Loina Communist Party you ever to political leader Mamma Tangiba Wafam to give reaction winner I could get national media sing the Amasung Manipur media Mam the Loin publicized or labor Wafam Z Syrian Brian the opposition political party now out of context market wafam se misleading or misunderstood or masi politicized don't know when have a wafam zini whereas hoji amuk live anu wafam mana AICC gi hoji president wediba Malik Arjun Khagrena mang ex ta thagalakpa post amada yam hard hitting oina Manipur chief minister da atal momong na criticism ama leire aduga thame haiba wafam zi BJP has vested interest in keeping Manipur on boil. Manipur is on boil. So many Iran zum lay basida BJP go over to vested interest lay. Hey, masida panba to wafam mamana BJP Manipur si may thana bo na bada BJP na met strict ni haidana hai ko may khet maru si BJP na oyena masi majo panli aduga mapungai na masigi wafam si live si handaki chief minister gi apology gi remark madugi matunga satellite image mayam amakak Manipur gi handaki crisis sina village mayam amakak wipe up tore habagi Manipur gi tongan tongan restriction tariva satellite imagery madugi yumpham oiraga national media gi report mayam amlaki madugi reaction oina lakpani masida AICC gi president Malik Arjun Khagrena charge story iba BJP da amadi Manipur chief minister charge story iba je kamai react to bini and whereas Congress still hold that ngasai Congress ki spokesperson no hai gre Congress na politicize to leite na Congress na hai thumla miras thamjara ge kirang matam sang na bibiu ko jeki je hojiki miras ki question do ai lakse ge second part hoje first part ai sai ge ai marup popular na tham khiba ma inkol mapu yaudana kamaina wari sari bano inkol bi matang da haibam yawe inkol mapu ji CM la natraga prime minister habi question ama masu lakani ngarang nei nari ba potu inkol mapu gi inkol gi chaye na bagi wari ra natraga kari no habi se sigi praman ji apply to wi ya dabam lai ne ba akoi gi Manipur gi state ki mapu haira ga di kana no habi constitutionally yeng ba kan da governor no rangani head of the constitution hai tar state ki sidia dominant constitution de ibni ko aduna madu gi praman ma khidang chana de aduga amana sai gi Howziki CM apology ki jumati ma palamba male ai CM apology ki do ai proof oina dum thamjara ge miras maram di sida koi kano yaw bani yam fazaba proof ama haitare honorable chief minister na haibe se koi gi Jairam Ramesh haina Manipur gi su in charge oram gani congress ki matam amagi mana tweet tawba koi gi honorable CM gi hojiki apology du gi matang da haitare du da action haibe expression of grief haibe ne what is the meaning of expression of grief in name is kari no grief are gi meaning se nungai taba phongdok paduneba miras ki family da kana guma laita kanda aina sorry for your loss haibasi yada braba madu aina lali natra aina mi do hatle haidori braba human nature gi meaning khang dreba congress ki mayam lai rising jana expression of grief expression of concern and expression of sorrow duneba ullido awaba taraba irang jina maram oraga awaba taraba sing du nungai taba phongdok pado narang nan khakta haiba na teba same day du dum hai khrabane si pot Honorable Chief Minister make sing na palli se quote with high say I'm sorry to those who are homeless and who are in the relief camp have never
सी इंग्लिश तक कमाना ट्रंग हनबी दुई नो सोम द चेनसी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ना मणिपुर की प्रजा ना थेंगरी बा वाबा कनागुम खरा इरांग सिना मरम ओरगा काइनरबा मागी नुक्सिजबा इमुंग मनुंगी फैमिली काइनरबा मतम अदुमाइना वाना लेजरिबा अमदी मसाना वाना तांजबा युम मदो इरांग सिना मरम ओर मंगन बिगी दना रिलीफ कैम्प द लेरिबा सिंग अदुदा लीडर अमोइना मणिपुर की लुचिंग अमोइना एज अ रेस्पॉन्सिबल लीडर अमोइना नुंगाइतबा अमदी मदुगी दमक्ता नैकोय एबो ngapiu forgive and forget haiba sorry haiba wai sidabu masida act politicize tawbasidi national leader mai nan kai di wam ta ngang dabni handak te hekta honorable chief minister ki wahi du loire congress leader mai imam boktai ta da mi ka loi yaw khale I quote out again. Here I'll take just 20 seconds. For the viewers, howji masi koi awai khum amla apni I quote out again. This Manipur Chief Minister here I quote and I quote Indian Express ki my transcription ne. This entire year has been very unfortunate. I feel regret and I want to say sorry to the people of the states and for what is happening till today since May 3rd. Many people lost their loved ones, many people left their homes. I feel regret. I would like to apologize to all the victims. Absolutely. But now I hope after seeing the last 3-4 months progress towards peace, I hope with the coming of the new year 2025 normalcy and peace will be restored in the state. Please continue. Adani hujiki victim have a word say lo ina miss taw thokraga masida politicize taw de have yara roga politicize father na taw robani miras adana it is very unfortunate magi family ki awaba anaba taraba mi amada family du ki head of the family na nuai taw phongdokpa state ki praja sing na si awaba tariba thengnani ba mayum mai kai mang khraba amadi magi nuksi jaba lab one kaina khraba sing adu da nuai taba magi nuai taba phongdokpa amadi ngakpi na ba amadi kauthong na ba haiba sidabu politicize tawga hojik sorry hari je maram chai chade no that's not the question adongi nuksi jaba ma laikhidaw matamda kanaguma mana laga sorry for your loss haiba wai se la le hairagadri ma haiba musing do idi human nature human being oram do man de ana khanjai Congress party da politicize to we have sidana in das rest hang jading isina Congress party na sigi issue je puthora kanda kari no benefit to Congress party da what is benefiting to Congress party out of this issue akoi di benefit kin nate miras akoi na bo haira di yelage akoi na bo haira di kai guma mai ta hayuk da ya de haiba dune ba Chief Minister na magi prajada nungai taba phongdok pudu dabu amuk madu puthoga national media da ka ngang dana Twitter da thagat dana tawri budu afabaraba te afabaraba si amda haina seba aduni politicize hai moi benefit I don't know kari kana ba phangdoi no kai dog no phangju phangoi kana ba karam ground no phangdoi je kana ba de adum kana ba phangda ba nate moi interest di akoi ge BJP da yahog da ba ya de ngangong da ba ya de akoi Chief Minister sidau da ba ya de hai ba Okay, Malik Arjun Khagri human nature human nature upadabok sida ge khali ba miyo sing adudi madu tasing aseng political leader amara okay Malik Arjun Khagri ki charges sing se Malik Arjun Khagri ki charge lakring da hujiki yam nuai taba maga lai miras ai masi palhau taba nuai taba ta ngarang jo ai je TV discussion am da panjabani hujiki tamona haibi ki ba saibol haiba je tamoi da hayen ning de ta seng saibol haiba lam si Manipur ki history da natraga Manipur ki darbar 1946 ki matung da di masi laitraba exist of the sarkar ki document da laitaba lam amne masi di cookie narco terrorist sing na cookie illegal immigrant sing na claim do ba enclosure sing ya dugumba moina thonjin ba lam amkhak ne aduna enclosure sing adugumba cookie narco terrorist amadi separate administration taliba kamuna lana liba wari history ki fact sing da koin illaga chatpa taraga di ai koi ki Manipur ka sing ba history do mang ki gani maram aduna ngasi Manipur da thoi birang si karino sigomba aran ma thabak sing ji tawge haiba reserve forest da yum sajinba reserve forest da umang kokthoga khungang khun sajilapado madu thingu bagi da mungta honorable chief minister phatte na cookie narco terrorist na haibani haiba project da akhoi gi taseng hariba akhoi gi imphal da leiba akhoi na Manipuri oina akhoi na chauna Manipur ngang na honai ba akhoi na Manipur gi history da lan na uyok sing du saibo laina dum chat ki taragadi are we threatening hai tare ne akhoi ji taseng na cookie lang da thurabra haiba ki question ma lakani aduna sigumba yamna historical fact oi ba tam aruga Manipur sarkar ki document da laitaba sida hayan janing de maram de masi ain haijaba natte miras Indian Forest Act 1927 Forest Conservation Act 1980 ki makha da hariba sarkar ge aba yaudna khun thonjilamba sing aside nan and boy ni na sarkar na lauthokrabani aduna saibol haiba lamama ta Manipur da laite uyok sing hill range haibani haibasa nasi Manipur ki praja sing dai thamjage aduna kuku gi aranba history amade aranba geographical fact da ekoi lup kumji amade madu akoina follow to gumse haibasa ai thamjage aduga hojiki miras ki question sing dai laksarage yes hojiki miras na haibi ki ba akoi Malik Arjun Khagri honorable AICC president
Manipur लाखिब्रा लाक्तब्रा दे खंगदे माजे कुइनदि पॉलिटिक्स तौराबने दो हजि फाउदे Manipur लामगिदो मानदे हाइतारे subject to correction ai लाक्तब्रा न खल्ली अतोप खरबुदे दुम लाक्पा कोइ उजौइ अदुना अदुगि मिदुना कयाम Manipur gi matang da खंगदुरबनो हाइबो ai हाइनिंग मनि सेंगना दु वहि जि फजदे अकन वहि ओइना खनगिद्रा बट आइना हाइजनिंग बदि मलिक अर्जुन खरगे न ngasi बावदा Manipur gi irang sida माना नुक्सिबिबा तारगदि Manipur gi irang sigi matang da mahangna house da karamba kanogi makha da haitare leiba parliament session sing da karamba minute kya gi wangang kharge Manipur gi matang da natraga ma karamba solution puthoga Manipur gi India government da ma suggest taw kharge haiba sai thamjage ma gi dudi blind allegation ni Manipur sarkar na ngasi tawriba se Manipur sarkar mathandagi nate Manipur sarkar na tawriba se Manipur gi praja singi damaktani Manipur gi integrity ngak na bagi damaktani amadi yellow mi kan na bagi damaktani housing Manipur da improvement adugi matik lakpa kan se honorable chief minister ngasai hai ki badu improvement phajana lai mera sai thamjarke May 3rd dagina October 2023 go da mera mi sibai masing chaung jaim pani November 2023 dan April 2024 da mi sibai masing ni putaruk ni May 2024 dagina housing power lagi da mi masing tarani thoini means it's improved a lot ari makha tarak da amuk firing incident je 408 leramadi 345 amuk 112 da handari bani aduga amuk police ki record amada arms and recovery cases da arm recovery is 3,112 now local explosive that 2,551 ammunition that 35,819 arrest that 625 aduga FIR registered including 0 FIR 12,247 ne Sibu Manipur government je thabak tawde haiga doribra okay ma ai Malaysian khagi ko form se amona la adu ga muk central forces na hojik deploy tawriba si maru oina hojiki maru oina akoi army amadi akoi central paramilitary forces 17 companies Imphal Mau lambi da tawre adu Imphal Jeri lambi da 18 company amadi 9 company Assam Rifle amadi army gi simana deploy tawraga Manipur irang se under control na langna honari lepal leitana combing operation tawri joint combing operation including Manipur police and central armed police force in the recent times Congress party gi maki da BJP da thamba akan wafam mayam gi mathakta sina khwaidagi kanba wafam oina tawi haidare ACC gi president na thami wafam ji Narendra Modi ji here I quote your last visit to Manipur was for seeking votes for BJP 𝗦𝗢𝗥 in January 2022 violence erupted in the state of Manipur on 3rd May 2023 more than 600 days have passed and media reports through the satellite image have now revealed that the villages have been wiped out of the state. Fresh violence was witnessed recently when a mob attacked the superintendent of police, resulting in injuries in Kangpopi district. Your incompetent and shameless chief minister has expressed regret, but has conveniently brazen out your absence in the state. We are repeating with the utmost responsibility that the BJP has some vested interest to keep the beautiful border state on boil, with more than 250 innocent deaths and 6,000 being displaced. People are still living in camp for 20 months. See, ma'am, see, when quite from the chief prime minister Lakpana to Laktavi from the Natana BJP na Manipur the Iran to all the time, but the interest lay Habese see BJP Kamai matchmaker can hire yes matchstick way kind of BJP as Mira Sida Father Hayuk the Vaya remake singer. Nasi Manipur the Chaiba Nasaidagi Queen and Nainariba, Congress K Maru spokesperson as Habikiba, Sugi Yauri Kamudu Kulai, Fong the Pirate Lambi the Chalangarang and Gitodokta, but again Nandagi Aquida attacked or Visikan on Manipur Prajas and High was a Sula Lulu, Su the lady of cooking narco terrorist things in them. Highly busing a sea canana sign Torombono, Masi Manipur Kudon Kanana Tamlambono, Masigi Adugumba, Mahik Asi Manipur Kanana Kudon Tamamono, Havatagadi. August ki tang kunga nitoi 2008 P. Chidambaram matamdu Union Home Minister Congress ki leader to Home Minister oiringeda Manipur da Myanmar macha haitare Manipur ki resident nattaba India ki resident nattaba Myanmar macha yauba adugumba mitara mari khak leiba organization yauba kuki ki lalhobani khangdaba gang group ni khangdaba maram ni mitara mari leiba ju lalhobani kamai haidu noba siguma khangdaba gang la lalhobara terrorist na khangdaba singsiga Madam Chadana, Myanmar, Machana lit over Adugumba, Cookie organization to the Suit over the Gasi Manipur, Equina Puri, Punama, Texas, Adugumba, Congress Tamamba, Congress Suruma, Maidu never. Miras, Masi, 100 Panmagi Madam de Carino, Nasi Manipuda, Micham the Haliba, Micham the Noy Kapi, was a Akui Sarkadi, Cabinet the Karagan High Carbon, the Assembly to put Hokrabani, Equi Susi Pamdre, Equi Suda, Equi Wudotore, Susi, a Bogret Topino in a center, Equi Tagrabani, I don't know, Nasi Pavu Center, and High Sudo extent of Wirate, I February 29, the Loy Krabamali Sudo, I don't know, Miras, I know, Heisening Musika in Havakanda, Nasi Manipuda.
मई चाइबसिदि मल्लिकार्जुन खड़गे की कंबूना खुदोन तंबीरंबा पीजेंदा मरमना थंबीरंबा म्यांमार मचा पुसिलागा मणिपुर साइन तौबीरमगा सु साइन तौरमगा सुद लेब कंबूदुदा नोमै कापगे याब पिसिलमदुन मरम ओरेगा ngasi मणिपुर की प्रजा सिंह से अवाबा अमदि नोमा कांगदन मिसम प्रजा की थवाई मांगबनी दुना मसीदी कांग्रेस आदा मैच स्टिकनी अखोई नते कांग्रेस ने मणिपुर मई चुरमबनी ngasi मणिपुर मई चाइब मणिपुर से मसी पुनमक से ठकचागे कोन पूरी बसे कनानो कांग्रेस ने सोरमबनी इचम जम वंग अमत मणिपुर की प्रजा दा हंगे आई करिगो ममतन अपील तौजगे म्यांमार मचागा मणिपुर की सरकार गा सु तौनरगा करम मतम दनोबा अखोई मणिपुर की म्यांमार मचादन मणिपुर की करम नुवाइनब खनबी गदौरीगेबा इंडिया मचादु नतबा इंडिया की हिस्ट्री दा अतांगबा ओइबा 2008 22 अगस्त करिगिदमक्ता म्यांमार मचागा साइन तौबिरमनो करीमदा नते मिरास मसे मखोई की वोट फंगनबनी चुमी हंदक मयामना हाई कांग्रेस ना अखोई दी चटपा ngamdre चुचानपु यौ ngamdre कांपोपी चुचानपु दे वोट खोई फंगरिजे कांग्रेस ने अखोई नते मणिपुर की कांग्रेस की भी प्रॉब्लम लेते चुचानपुर चटपदा कांग्रेस की भी प्रॉब्लम लेते कांपोपी चटपदा अदुनबु वोट याम फंगिबनी लो लेबनी ने इलेक्शन तौरिदु चुचानपुर कांपोपी अदुगी वोट तो फंगगनी आउटर पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी की ऑनरेबल एमपी सर अल्फ्रेड वोट कारिदो ngasi मल्लिकार्जुन खड़गे ना एसपी दा होय एसपी की थौदोक तुसु अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट नि अदुबु हाइबा थौदोक अदुदी ट्वीट तौरगा मणिपुर सरकार दा अहेन बवा हाइरगा नुवाइ तब फोंदोई जिनी की थौदोकता था निपान गता ngaइरेबा अंगांग अहुम यावरगा नुपी अहुम मियोय तरुक लैखिदबगी थौदोकता कांग्रेस की करम लीडर न नुवाइ तब फोंदोकी अमदी मणिपुर दगी काखिबा अदुगुंबा आउटर जिनी से आउटर चिंगमनी मदुदगी काखिबा एमपी ऑनरेबल एमपी अल्फ्रेड नुवाइ तब फोंदोकीबा मधुगी मौत मान पार्लियामेंट चलगा मणिपुर की मीरा कुंसान मंगोन वोट पीरगा वोट थादग्रगा पार्लियामेंट चलगा नागालैंड की वा ngangodro मणिपुर नुसिबा सारिबसे तौबिगनो मणिपुरी अमुना सखिबा तारगदि ngasi मणिपुर मई चाइबसे कनाना चालमबनो हाइबसे अदोमना खंबिरगदि पार्लियामेंट की फ्लोर ngannabiu अखोई ताजगे मणिपुर ngasi थोइबा कोरी सुसिंग करी ऑनरेबल फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हाइबा यम नुवाइ तबम लै चाहि तरा मंगा चीफ मिनिस्टर ओरपदो ऑनरेबल फॉर्मर मिनिस्टर ना प्रेस रिलीज तौरगा किलोमीटर 4.2 किलोमीटर की फेंसिंग तौरेना मखौ पुंग लाउदु वी काई दब्रो बीजेपी दी सही तरह छुद्री सिदा किलोमीटर कुंत्रा बॉर्डर फेंसिंग होखरे बीआरओ की रिपोर्ट 9.214 से कंप्लीट तौरे रिमेनिंग 20.862 से विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम तक कंप्लीट तौगने हाइबने ओके अदुगा कंपेयर तौई बॉर्डर फेंसिंग तौरम देबुना मिटोप संसिलकपनी ओके दैट्स व्हाई माइनार मचागा सु तौनो मदर मिटोप संसिलकपनी मदु थिंगम कनान होनबनो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एन बिरेन अमदि मणिपुर की बीजेपी लगान होनबनी ngasi मणिपुर थोइबा इरांग पुनमसे सु साइन तौनो मदु कोरदि मरुइ मरमने हाबिसे प्रजा ओके दैट्स व्हाई आई मतमजे चामाना नै कांग्रेस पार्टी से चुपी जगनी अदुगा आइना अखोगी हौजिक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर की वाफम हम पुसलाबदिना मणिपुर की चीफ मिनिस्टर ने ममांग दा थमखिबा मसी की क्वेश्चन रिमा बीजेपी दा कांग्रेस पार्टी दा होरे लाक्सगे एंड बिफोर दैट अखोगी पासिंग की मतंग हाइबा तारे एक्स थागलपा जायरमेस की पाखु मोइने मणिपुर की चीफ मिनिस्टर ने पीखिबा मदुगी पोस्ट टू दा युफोंग ओरेगा मणिपुर की हानगी चीफ मिनिस्टर कांग्रेस की लीडर श्री ओइबुबिना थमखिबा वाफम सिदा पल्लिबा वाफम सि थोंगलिबि रांग सि कांग्रेस ना लौरंबा अखोगी थबक मैम आइदे तौरम थबक मैम तुगी मखा चतरप महिनी हाबगी पाखु मोइना हाइबजी बॉर्डर 9 किलोमीटर से फेंसिंग तौरे हाइरगदी बॉर्डर 380 की मथक्ता किलोमीटर से हजी जंगल ओरगा मसी फेंसिंग तौदर लई हाबनी कांग्रेस मतम खक्ता मिटोप चंगबरा बीजेपी मतम दि मिटोप चंगबरा हाइबा वहंग मा हंगी अदुगा नत्रगन मणिपुर गवर्नमेंट सी ओइदबा ngangbra लायरमरा हंगी मसी की मथक्ता सस्पेंशन ऑपरेशन सी बीजेपी गवर्नमेंट विड्रॉ तो वे यादबरा नत्रगन फॉरेनर यावर में हेदारगदी मदु रिप्लेस तो वे यादबरा हाइबगी वफम सिगी अखोगी हानगी एक्स चेम हंगी वहंग मैम सिगी पाउखुम से किदंग तेन कुंबियो यस मिरास nga सारोबदा nga मरु पनग्रब मतुंगदा मरुदु कोन लौथो याद्रा हाइबदो पल्लगा इगे खनाउदु थोखिबे इदुदी खंगदबा म्यांमार मचागा सु टोंगर मदु मरम चादे हाइबन नोइ कोइन हाइजरिसे म्यांमार मचागा सु टोंगरबनी म्यांमार मचा चंगनब मरम अम ओइरोइदबरा मधु चंगलनबगी इथिन पीरिदु करिनो सुदुना पी हाइबनी सुदु तौरमे हारगदी अखोइ बीजेपी ने करि तौबगी हुजिपा विड्रॉ तौदु स्टेट गवर्नमेंट ऑलरेडी विड्रॉ कैबिनेट डिसीजन लौरे असेंबली दा रिजोल्यूशन तौदना सु एब्रोगेट तौबियोना सेंटर दा थाखरे अखोइ दि ऑलरेडी ट्राइपार्टाइट टॉक तगे अखोइ विड्रॉ तौरबनी अखोइ सु मणिपुर सरकार हुजिक सु याउदे सेंट्रल गवर्नमेंट की न याद्रे बे सेंट्रल गवर्नमेंट हुजिक पाव एक्सटेंड तौत्रि मिरास मसे यम क्लियर कट्टा फेब्रुअरी 29 2024 दा लोइग्रबनी सुजी एक्सटेंड तौबजे ऑफिशियली से थोकदबनी थोक्त्रि बसे मिरास मसे मुन येंगसे तम
tapna tawri ba thabak sing si yeng seba Assam rifle akoina pamde haram ba sing do honorable chief minister consent tawiraga adugum ba CRP amadi BSF na loina replace tawri ba border fencing do sei tara manga pan ma border kilometer 4.2 ne akoi gi sarkar madu maruina local protest ki tawdabane na so hai ki local protest da ekoi gi organization amagi maming chu pan gi ha tare maduna maramoina ekoi gi state ki lamangi aduga india gi lamangi haidana madu gi protest nu to hingi dam ninda tawedi tawngani haidana XCM sina palli miras aduni kanoni sengna haraga di madu to houdre na nungai asoi badu admit to wi muta adu mingon da nung nangjin ba kawi madu ai nungai jate adu miras mayam na hairiba ka mamang da taini tani miras ngasi manipur da akoina leiriba future present je past leiram bagini manipur da chahi ahum gi puwari to leiram draga ngasi manipur haina akoina strongly proudly haiba ngami ba khoi ese chahi lising ahum gi puwari lei haram je past leiram da yaroi ba past da phajana thamam ba kambu duna akoina thagat kani past da thina torom ba duna thina torom me haibani ngasi gi akoina future gi damak da ngasi honorable chief minister thangnari ba se tungi future gi damak tungi meuron singi damak amadi yellow singi damak to thengna bani aduna honorable former chief minister da aina appeal tawjaning ba se wayama khakta ngai hangjage honorable chief minister former chief minister na su sign torom je Myanmar machani khangmara khangdabra adu gumdang pakum okay thank you very much ai matang ji congress kan of the hajar ke huziki ai gi maru popular dai hajar business advisory committee hana leibani parliament lok sabha ga rajya sabha ga committee duna kari kari nei ne jige kamai tawjigi opposition gi leader lo yaubani adu da committee member trawnga na sabani adu da fadana nei neraga matam chana puthok piraga manipur gi issue je maram chaba kanu ama da hai tare ma de blai ba tongan ba 0 hour adu hour mayam leiri me adu da fazana huziki yam niyom chumba business ki hour ama da puthok piraga manipur issue ju nei ne de ba importance lo de nga ki 0 hour da 2 minutes 1 minute nga ga manipur issue se solution la ka do na te maram adu business advisory committee da yauri ba opposition sing nu lobby toroga fazana toroga di madu effective legani ha ba du nei thamjani se nasai hi prime minister na wa am ta ngang de do hoi yengam da badi ai koi ki prime minister ni na august ki tang mapan august ki tang 3 august ki tang 3 2023 to august ki tang 3 da lan klada august ki 9 ga 10 ga na koi ki parliament floor of the house ta ka sida manipur ki matang da honorable prime minister wangang ki bani ngang ba horoko matam da opposition na irang kan na hogjilaga hairiba kanu do delivery do continue to honda jana house to adjourn to hon gi bani aduna sig proof ta dum haina si adagi nasai marup yam noi ta su haije Manipur crisis is the Surgeon Kori Suneva. I could shoot the high never. New Land Tormuduna, my Chalpani, and my charming report to the other Chan, but I did with the Dum Hini, Sudi, Dum hiring Manipur, to be ranks the Shun to 1 money. I don't know Sayama Kanogi, I Kanoni cookie, MLA, sing to Milali, having in a tego. Marunama Haiba, I did Paulina do hide to BJP in Hibernate, no, I do the Langani. Paulina Haiba couldn't BJP in Hibernate Langani. Edidaski put it like me, and Edidaski put it a Sagaga. Edidaski put it could not Sagaga than I to the Langaneva. That is his personal interest or Angani, Natramagi, community interest or Angani. But BJP interest in Habiganova. The BJP responsibility lay nothing. I said it's a BJP responsibility, BJP responsibility, labor and we come to Mondrije. BJP Nabo, P the Vinatron, we came to Mondru Tribo, Miras. Moina have a Chalabraneko. Okay, thank you very much. Like any pound 30 seconds. Any pare, yeah, a home lobby. Okay, 3 minutes, picture. I think Nasimani put the toys and Sagi Maruna Haiba, extortion, the ground is it. I Sigi Amalay, South Asia terrorism portent. 2011, more than 56 cases of extortion by the Sioux militant groups in the National Highway 39. Seen, I don't know, she prove the evidence and another Matamama, the Yana, never talk Shilamado, Maduna Shia, Texas Pubani, Nashaquino Wabani, I don't know. I could be Nasimani put a tweet, the Iran said the suit on the numbers. Stongaram is a quick swear I was a Congress and Hangam Jessicanova. So the Tunam Yapiganova. So the swear was accept of Biova. Suit on the Madam Chade, Mitra Manila Grain Group to suit on Madam Chade, Myanmar Machaga suit on Madam Chadena, Matuki, apology to Manipuki Praza, Habiragadi, Manipuki Praza Congress, and Nuxigan, Aquibo supporting a Caneva. Lalam Potum, Laman of Honor with the Huziki Sarkata, Tainaki Tabakopiu, Mamanga Toxilamba, Aranda Singh, Nasai Miras, Putoki, but in 1967, 68 Miras. Okay, always refusing their mama. Okay, thank you very much. Thank you very much. Time is a Congress party. Hack governors in office, hack resume to was a hack low actions already started. Magadi. Madam Dikaino Havakanda as a governor, as a head of the constitution of the state. Haidare. Mana Tawaya, but Tabaksinduma, how cray have a duma makes in a tie. Must say the different opinion like any them hide Duni Hosik as expected. Haidare. Miras and Zudum Hide. Hosiki.
aduna adu haire adana ada lay adudagi adu lakpa yai gaiba human right violation gi taseng na har kan masidi khong dring da khang gi thabak si toksi adagi khong kan do ina khangbiu aduga tawra kan do ina khangbiu tawdring da ekta hana assumption da imagination da pang hai da hai bi tawbasi tawnagum si Manipur gi governor amo ina hek wasak lo matung da mahanga security gi ladiba prevailing in law and order situations stock taking stock to bani different national media sing court to different kan wai the headline da first I could yeng way the Hindu the high the Manipur governor suggests use of NSA against miscreants in Manipur ko adigi kanodam Indian Express the high day after mob attack on SP office Manipur governor reviews security adigi amok Indian today the kari high Manipur governor reviews security situation focus on people's safety have aduna different headline loina lay masida ikune yeng jaba ya basi kaino haba kana headline sing ji yeng obakanda yamna tangai fataba adu security ki review ma governor na hack mangna fam hack pai baga tawkhre haba sidi Manipur ki praja khudi mona yanagani masidi adu ma leiba headline sing asina ma ekseng ba adu ma proof amani haitare hojiki la iba posak saigi miras na hepek panba National Security Act 1980 ki makhada human right violate to harak pa yai adu haibase miscreant ne ba tawduise suggest governor suggest to say no instruct to say NSA those miscreants against those miscreants I thought lam tu lam hen ba irang ji thon ba irang ji inchin ba irang ji thon na maram oi mi sing do pharaga madu the NSA maram the NSA is again without trial to we have a posak mani maram the madu without trial and yam phajana su iri national security is ki kano to the Hindu na dum court to National Security Act 1990 which provides detention for a year without trial against miscreants and troublemakers I say aduna Manipur irang sida tholiba tawholiba miscreant mayam se whoever it is they should be put behind the bar under the National Security Act 1980 have say mayek sing na takpasi karino action se haure haudore have say mayek sing wapam ni mira sigi mamang dai kenom tang sing sinjara ke koi gi uyok sing da ngarang nan khakta da koi gi kanogi koi na ujaba se social media da dum viral chat po ni koi gi cookie gi mai bel singa duga koi gi BSF gi senior officer amaga maduda heated argument tong na ba haitare adu matak ta mai koi gi kotu ni haibra ITLF ni haibra mai koi gi member kharaga amok yamna heated argument tong na bada BSF officer dun hai ki ba kano ma yam phajaba statement ama ai sum I recall tok jage kai hai ga but this is my country as BSF officers in hai this is my country and ai khoni yengba ya ba si karino haiba kanda lairiba central forces sing ju hodukti ko issue understand tawre aduna central security forces na mapum amada leiba matamda makoina detect over yade have the senior police hosiki BSF officer aduna high riba kotu gi member natraga mai koi gi kuki gi organization du gi members sing da mayek sing na thamkre mai khumbu jungam de adum english mayek sing ba sing da du da tawraga dum tokre hai tare this is my country hare I order lai re I learning of the laigani adu nakoi sida wangang kanu ga haina adu maina hai bu yam phajaba yamna koi kari hai tare hosik lai riba Manipur gi situation da de much needed action do haurabani okay governor masida a question namda hangjoge yamman hojik panbiri bu yok singi matang jom laksi and before that I khoida yam chaw Manipur gi public ta yam chaw sentiment sokpa area amadi governor na toba review meeting amada abada security review meeting amada laibak si gi home minister oiriba state sigi ekhogi executive head oiriba Manipur chief minister yahunda ba habaza masina karaba message aba Manipur miyam da Pangali bagi have sini chief minister is elected by the people, popularly elected by the people. Manipur chief minister, home minister ki portfolio party bani chief minister se central government no yamna helpless over position amada thamabra have se public ta chingna da bangam de kare having. Adumakti ai ju high ending de sayang na rakanda chief minister honorable chief minister yaudaba madugi leiramgani constitution ki power adu ada khara loi leiramgani ko ai constitution experts nate but luridi kaino thabak tu ni Madugi Tauriba review the action cinema Manipur Pio the Yade negative Kara Yaudrina Karigino. Nasai Laiba Ruziki minutes of meeting I tell Ruziki review meeting to the Kari Nagi visit the Lake or never. How's quote the Tata is a kind of minister Yagi. That's not a concern. A quick concern is safety of the peoples in Evamaru. I couldn't looking by Honda by Mamazu Union Home Minister na Cover Security Review meeting of the Laibaki Army Chief Home Secretary of meeting of the Manipur Chief Minister Yawangi Deva. Madonna people give representative in the lady bar like Baxi quickly looking Malin Lady Chief Minister Honda by the public Moish Opatavani. Mother couldn't question over the land. No. Questions Canomiras Canole.
constitution की मखादा meeting जी मखन मखन ले जम्मू कश्मीर की हंडा की security meeting दे जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर याव देना कमाई दो बात दे सेम होजे की मेरा असना थंबी बा यूनियन होम मिनिस्टर ने चेयर टोबा सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग जा जम्मू कश्मीर का मणिपुर का साइमल्टेनियसली तोएबा जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर याव देबा दा अखोई की नो वन क्वेश्चन नो अखोई की दी कंट्रोवर्शियल ओबा पार्ट अमक ले कंट्रोवर्शियल की 3 आर्टिकल 355 चटने नटगा चटना दे हाबगी अखोई चीफ मिनिस्टर 355 चटना चटना दबा हाजिदी प्रजान लोइन खंगबने अना हाजरीसे हौजिक चटनरे हाइबरगसु कदौनी सीएम दगी पावर लौथोयना ओपोजिशन अमरोम दा मुक संतोरानी लूरीसे बट प्रजान अखंग मबिना दे खंग बनेबा करीनो करी लेके लेते सीएम द करी पावर लेते लोइना खंग बनेबा मदु नते लूरी दी नाइमरी बा टॉपिक से लाइबा पोसी गवर्नर ना ngरang तौकिबा रिव्यू मीटिंग से द अखोइना मंगोन द एप्रिशिएट तोम थोकब्रा थोकतब्रा हाइबसे सोम द चचेबा तौरीबा खरसिदा मसे पेंथोकबा अमा दरकार ओइरपरना खल्लेबा हेक्टा नेगेटिविटी ngakta मनुदे हेक्टा क्रिटिसाइज तौदबा यादे ना खल्लगदी मनुदे थबक तौरीबा मीदुसु थोंगादो दम हनगनी अइना अमरोम दाइ तारे येतबा यादे हायौदबा यादे नपसिलौदबा यादे ना चनरगदी मदु यारोय अदन मिराज हौजिकी मिराज ना हाइबा हौजिकी यूनियन होम मिनिस्टर ना कौबा मीटिंग गी तो अइ हंगनी खंगे मसे क्वेश्चन याम हंगन बने हाय तारे सिगी पोसिगी हेक मतुंग दा 19 जून 2024 दा दोस officials to hojiki Delhi ki meeting do yaruba officials sing do including DGP security advisor and chief secretary sa June ki tang 2024 the CM office da mu kauraga ma koi da kari kari khanari je taweba this is the proof sandokanova adu question no akhoi ki that public tagi di akhoi di question hang ta bani question yam adu nga sagi ne akhoi khanging mo le okay here is a question question am le is any time akhoi ki sigi union home minister unaba any of the sigi security head ma'am jina chatpa matam na haidare either DGP natragana any security advisor chatpa matam na akhoi chief minister ki advice lowena lobibra kamai lei BJP dagi sigi information je mamon ma'am de mamon kedo bogi lowidino coordinate fazana leine ne adudi coordinate leidino adudi sum sandok mine sandok sa bai wani coordinate kamai leirodino governor gi su coordinate lei coordinate leitragabo wasak lowo chief minister yawgadrane honorable chief minister yawri wasak lowo da nati communication se sulai leitabagi type ta haibiri du DGP ma chief secretary adagi kano security advisor honorable chief minister na Delhi chalo matung da kauraga kari nei na ki kari khalli ki haibagi madu da tawgiba discussion sing he namuk brief discussion tawri ne ba okay coordination leibe ne sidi sandong ning mai na sandong pe wani chief minister power leiter haning ma khara nam haira ani adagi chief minister sidaning ma kamuna kharum pai haibe wane ba honorable chief minister has the power haitare instruct tawagi chief secretary da haibe yabagi power lei adagi kano da koi gi DGP da haibe gi power lei adu hairam dragabu DGP na satana tawri action me am tawri je ai kelom ta haijar ke sida sigi posida governor gi sida ai je kano ninga si kitang pajarak pane haitare article khara leiri Indian Constitution ki article number 154 to hauraga 161 forward male ina kanjab 63 bawa sida governor ki power haitare governor kamaina function tawba kamaina khanba sigi power am action ireba sida na some no item haitare opposition gi ni haibra kaino leader ma ai maming di kaujare ya maming chat pami di oibnai kau ningsing jaba ngam dabani ko maram ma je party chongun bai haitare oi dam chong yet dam chong adagi mai ai dam leibanu fa amana kai gumba ma hai haitare former MLA orangani aina sum khanjaba da mana hai khise council of ministers si later braga haibagi question nama ngasi headline dai ujaba haitare hayong da ya de haiba moi sine yam luri se article 163 na kari haibage je chief minister na governor da kamaina relation leigedagi haibagi court am yauriba council of minister to add and advise governor haibaje sida clause number 2 the yauriba if any questions arises whether any matter or is not a matter as respect which the governor is by or under this constitution required to act in his discretion the decision of the governor in his discretion shall be final and have never sikari no ba sida yawi de adagi governor na adu ko bodai de governor na ko bodu meeting amani honorable chief minister na ko bodu meeting ni different time the different venue the ko jabodu ki wani but outcome do di kari no hai kanda Manipur ki praja sing na ngase thangnari ba awa ba se thangadana ba quite immediate solution hoina miscreant sing adu the national security act ki makha 1980 ki makha da ma ko je पालगा मकोइसे चाही म दंडी पीबा तारगदी without trial the national security act one of the kanone why the game sathiba ek amne haitare ne sina चाही अमा जे without trial the me do जेन थमदुरे मी करी की दमकता मान मनि पुगिरांग से थोलम बगी मरम नत्रग माना सेरंद्रन तंबगी रॉन्ग डूइंग्स में हम दुगी प्रूफ नैरगदी हाइतारे मिरास अदुना सिगुंबा governor na meeting tawraga security review meeting tawraga madugi mathakta mu NSA khakta nate ko mayam uri je NSA haire
adu na taba Iran sina maram oiraga thabak phangdaba naharon singa do maduda kari government na tawwe aba tawnabasu yawbani ko sida yawbani Nigeria se alagi amaga amag yawbani palakhi ge sida its arrangement throughout the state with a particular focus on border area guys okay see discussion dum lainagi bangaktane ba nainagri ba singji kaino hai kanda Manipur lai riba core issue singji maru oiba maram sing loina yawraga nainari bane ba core issue sing se ai ngasi kaino tang thamjage praja da Manipur da ngasi BSF CRPF se maut ayam loi sila bane ba kana gi demand no Manipur gi sarkar honorable chief minister na center da haije badai ne adu tabi badagi ni Churchandpur da amadi Kangpokpi da hojik sinjil laktana cookie ji adu bomba kari hai tar miscreant sing ji hojik tum ba yaraktar bane cookie narco terrorist sing ju yad re cookie ji adu bomba kari hai tar maning kangu me illa ga satpa kangu ju yaraktar bane ba maram de action dit tawak pasi loi uro bane joint operation tawk dana kolai phagat pa bunker thugai ba every day to kanu hai tar kanu da every alternate day da tawri ba mayam se loina madu gi khabar mayam do le rega de mira sam sangra ni hai tar ne aduna aikoina yenga busi kaino haiba kanda new governor ramoin hek wasak lobaga thabak tawba hore masida praja singna thajabiyu okay haiba museum na well experience like mission ni aduga tongan tongan ba India ga chawa crisis me amase yam fadana handle tokiba aduga ba kyugi governor ni aduna governor ga chief minister ga yam fadana communication gap karibam da laite hoji karim da laite ngai da hekta ngarang dakta wasak loba da ngai ngai da hoji som da kari hai tare ne khoitau khoijong na ba hai ga dra meeting tawre do appreciate tawning da bagi sida da ba ya de hai bagi rom da chanagum si hai bo okay thank you very much